Mi xeweta na ku mi amukela eka Dilolostro Channel. I channel leyi avelanaka na n'wina vunyanyuri bya Vatsonga na vunanga bya Vatsonga hi ku angarhela. Hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi baka na yona laha ka channel leyiwani. Namuntlha hi lava ku ya vulavula hi boxing exikarhi ka swiyimbeleri kumbe tinqambi ta vunanga bya Xitsonga. Loko ho languta leswi nga ku endliweni Cassper Nyovest swi vi na nkucetelo eka tinqambi ta hina ta Xitsonga. Hi ku hi vona va karhi va challenge swin'wana swiyimbeleri leswaku va lava ku ya lwa na swona. Hi ta tsundzuka leswaku Cassper Nyovest hi un'wana loyi a nga sungula timhaka ta boxing match. Naswona swilo leswiwani swi fiki swi va na nkucetelo eka tinqambi ta hina ta vunanga bya Xitsonga. Hi vona va ri na ku navela swinene leswaku va nga challenge swin'wanyana swiyimbeleri va ya lwa na swona a ringini ku lwiwa boxing. Loko ho languta Cassper Nyovest u swi endlela for vunyanyuri, hambiloko ri ku hi ku bejiwa mali eku heteleleni ku heta ku winiwa na mali, kambe va swi endlela ngopfu for vunyanyuri. Se hi voni tinqambi ta hina ta vunanga bya Xitsonga va fika va kombisa ku tsakela. Hi vula leswi mhakeni ya ku hi voni xiyimbeleri xa ku fana na Mapele a challenge Benny Mayengani leswaku u tsakela leswaku a nga ya lwa na Benny Mayengani va lwa boxing, kambe Benny Mayengani a nga yi hlamulangi mhaka yaleyo. Kambe sweswo swi hi kombisa leswaku u vi na ku tsakela leswaku a nga ya ka boxing match loko Benny Mayengani a yo hlamula kumbexana a yi ta va yi humelerini. Kasi ku na xiyimbeleri xin'wana i Forget Makhahlele, na yena u fika a yi susa hala ka Facebook a tsala leswaku loko masipala wa Collins Chavani wo va nyika mpfumelelo leswaku va tirhisa boxing gym ya ka Malamulele, u vona ingaku Benny Mayengani a nga n'wi wisela ehansi kumbe a nga n'wi tlumbela ehansi. Hi ndlela yin'wana u vula leswaku a nga teka mukutlunya eka Benny Mayengani. Sweswo swi hi byela leswaku swiyimbeleri swa hina va na ku navela leswaku na vona va nga lwa boxing match a yi ta pasa eka vunanga bya Xitsonga. Kambe loko swo endleka eka tinqambi ta hina beef leyi nga kona exikarhi ka tinqambi yi hundzile eka tinghoma, se yi fiki laha ka ku se i ya nyama. Mi nga kuma leswaku loko se vanhu va ri ku lweni kwalaha a ringini, mi kuma se va karhi va tlula milawu ya boxing. Mi nga kuma se swiyimbeleri swi karhi swi rahana kwalaha ndzeni ka boxing hi mhakeni ya ku ta lwiwa hi mbilu. Mi kuma ku nyimpi ya kona se yi fikelele laha ka ku munhu u lava ku pfotela mavila hi ku u tluliwe hi tinghoma, se u lava ku ya pfotela mavila hikuva a ya ba xibakele a hlula xiyimbeleri lexiya. Kasi loko a swi endleriwa for vunyanyuri ni vona ingaku a ku va ku ri mihleketo ya kahle yaleyo. Laha ka tinqambi ta Xitsonga ko tshuka ku navelaniwa njhe, u twa munhu u n'wi languta n'wi sayiza u vona ingaku u nga n'wi veka hansi then u fika ku mina ku challenge la ku ya lwa boxing na wena. Loko mo languta swiyimbeleri leswi hinkwaswo swi challenge Benny Mayengani, hinkwavo va lava ku lwa na Benny Mayengani. Se mi lexi ni xi vonaka ni vona ingaku nyimpi leyi i nyimpi ya vunqambi, i nyimpi ya hala ka tinghoma. Se i timhaka to lava ku pfotela mavila endzeni ka ring, munhu a vona ingaku swimanimani a nga n'wi veka hansi. Se n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka ya boxing match exikarhi ka swiyimbeleri swa vunanga bya Xitsonga? Hi kombela mi tsala mavonelo ya n'wina eka ti-comments, naswona hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi vaka na yona laha ka channel leyiwani. Hi leswi hi la ta avelana na n'wina namuntlha eka Dilolostro Channel. Inkomu Vatsonga va ka hina.